Sljedeće predavanje koje ćemo raditi, koje se odnosi na oblast realnih brojeva, se u stvari odnosi na približne vrednosti realnih brojeva. A danas se bavimo zaokruživanjem brojeva. Kada u stvari imamo potrebu uopšte da zaokružujemo brojeve i zašto imamo tu potrebu? Pa prosto prilikom nekih merenja ili prilikom nekih izračunavanja javljaju se rezultati sa velikim brojem decimala. Znači možete da dobijete ili veliki broj decimala ili beskonačno mnogo decimala. Sa takvim brojevima je teško nadalje raditi i izračunavati ono što treba od nas, što se od nas traži, to jest. Šta mi onda radimo? Pa prosto takve brojeve zaokružujemo na manji broj decimala s kojima je lakše da radimo. I dolazimo sada do toga da ako broj u decimalnom zapisu ima više cifara nego što je potrebno, mi ga zaokružujemo. Kako vršimo zaokruživanje? Tako što odbacujemo izvestan broj cifara koji se nalazi sa desne strane tog zapisa. I kada tako odbacite određen broj cifara, dobijate približan broj i kažemo da smo taj broj zaokružili na određen broj decimala, što ćemo vidjeti kasnije kako radimo. Za sada treba da vidimo kako to zapisujemo. Znači, tačan broj koji zaokružujete ćemo označavati sa x, približan broj na koji zaokružujete tačan broj ćemo označavati sa x zvezda, a oznaka za približnu vrednost je evo ova ovdje. Pa ovaj zapis u stvari čitamo x je približno jednako x zvezda. Šta može da vam se desi kad zaokružujete brojeve? Može da vam se desi da približan broj bude ili manji ili veći od polaznog broja. Evo to smo ovdje zapisali. Znači x je manje od x zvezda, znači tačan broj je manji od približnog, ili može da se desi da je tačan broj veći od približnog broja. Da bismo sad proučili pravila zaokruživanja, moramo prvo da znamo šta su značajne cifre približnog broja. I to ćemo sad da vidimo preko ove definicije koja glasi.